Ndi tshifhinga tsha mafhungo kha Belrine News vha tshi khou ṋetshedzwa nga Mulalu Muvhango Mathoma. Kha bammbiri yo gandiswaho kha dzhenala ya Geophysical Research Letters, vhasedzulusi vha ri tshanduko ya kilima ya tshifhinga tshiḓaho i ḓo ṱuṱuwedza nḓisedzo na ṱhoḓea ya fulufulu ḽi bvaho kha ḓuvha. Vho shumisa data u bva kha mimodeḽe ya malo ya sisiteme ya ḽifhasi. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga vha Chinese Academy of Meteorological Sciences. Vhasedzulusi u bva Spain, Greece, America, Saudi Arabia, Denmark, UK na Tunisia vha ri vha na kupfesesele kuswa kwa nga vhushaka vhukati ha matsi a lwanzheni na vhathu. U ya nga vhuṱanzi ha ḓivhazwakale, vhathu u mona na ḽifhasi vho thoma u shumisa matsi a lwanzheni kha miṅwaha i ṱoḓaho u hovhelela zwigidi zwa maḓana mavhili yo fhelaho. Hu pfala uri mahatsi a lwanzheni a ya shuma sa mishonga ya u lafha malwadze yo fhambananaho. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Ambio. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽa vha ḽa uri kha bammbiri yo gandiswaho kha dzhenala ya Geophysical Research Letters, vhasedzulusi vha ri tshanduko ya kilima ya tshifhinga tshiḓaho i ḓo ṱuṱuwedza nḓisedzo na ṱhoḓea ya fulufulu ḽi bvaho kha ḓuvha. Nṋe na vhone ri ḓo dovha hafhu ra ṱangana mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi ha thiri kwaṱa. Wangani ya swida kha sia ḽa masheleni, Belrine Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrinebrands.co.za. Belrine Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.